Man lagasngi ublay uba yagi jingket jonga bat jongpi. Ngai kublay fiag rigasngi haga kerteng ga tiang tam ga jong troy Jesus Christ. Jongin lej ban pusan na ga tien ga jong blay. Ban haga rigasngi ga nyapuli na ga kitab sam kalnong ga ban ripu pra ga khot ga khat khandai. Kintien ki bong tolong balakir khu yu troy uba halagasngi uba yagi jingket jongi. Ublay ken ubalong ka jingpen jongi. Kaktian ublay ka penken mawangi hagri kesengi. Ba ublay uba yagi jingket ka jongi. Tang shisien lani arsien lani tangkat tu ka nipor. Henry uba yagi jingket ka jongi man lagesengi. Ublay ubabat Iki baro hagakti ga jongo. Kapertai, ubenai, ki klor, kesengi, baro ki dana po ga jing penyat ka jong blay. Hatungin dang artetien, ya ga jing la ga jong blay, ban ket ban ba ya ga jing ket ka jongi. Ublay bang isyakri ulang ublay ba kraw, ulang ublay ba danbor, berhaga juga por, ulang ublay ubadap de gejinget. Tidena ta kadaw hagri keski ke bamentang dan kamban ken mau. Na marba ublay bangi syakri ulong ublay ubadap de gejinget. Ukloy ban ket ye gejingket gejingi ke bangi kendo haman la keski jong gejinget lenti. Gejingket ke bangi syam ha gejingem. Kila ban long gejinget bat gejinget le gejing pen kuslai ki babon jat ki bawan ha gejimot perkhat gejingi. Kejing bakla, kejing duna, kejing bomla, bat kumta teter. Kini gila benlong kejing kuslai, bat kejing kuslai ke kidai jingket ke ba kenjaman sim. Tenre hak dikesengi ke bementa. Ai bagi diketien ke jong blay, kan rung hak download ke jong pi. Dak baken mau, bu blay, ubangi syakri. Ulong ublay ubakloy ban ket ege jingket ke jongi man lagasngi. Dene ta kadaw no ruai sam uang long balakir khu yu try. Kani ke kentien long balakir khu yu try ke kentien jong ke jingi ro. Ke kentien jong ke jing aigo nama dakatangi la ban kir khu yu ublay. Hatu agri kesngi fin kir khu yu try. Namar ba ublay, ulang ublay, ubasumar sukher, ya ke jing em ke jompi. Ngakwa ban pen ket maru na ke kitab Isaiah, kalnong basan pulai ke khot ke basau. Ke Bible ka ong shisha ula ba ya ke jing kuslai jongi, pula ket ya ke jing ngosi jongi. Pen bani la nyo yu bala pen mong bala shwa do ublay, bala pen jenjar. Kani ke jing itu lupa ke jing Isaiah, syapang ke jing sya ke jing Jesus Christ. Halor jong gedeng pena. Da shisha ki breu ki bau blay jong ni ke pertai usaitan la tap mala ki khmat ke jong ki kem yu ya ke jing ke jong blay bat kem shampang ya ke jing bha bat ke jing pendap ke jong Chris halor gedeng pena na ke benta jong ki ban na ke pertai baro ke we. Bat ki lenyo ba ude hok ban yap ben ban leng ba ke jing mi pat ke jong Jesus Christ. Allah ban pensisha ulong berkuat berubah hak hak ba umde hak setia ban yap henry ulamat berula shim ya gejing yap tang na kadaw jong apat jong pi the Bible ka bu Jesus Christ Lord jong geding pna shim la ket tang ki pop ki jong apat jong pi ula ba ru ye gejing kuslai bat gejing ngosi hatu pidon gejing kuslai bat gejing ngosi ha gejing em. But kini ke jing kuslai ke jing skosi kala long kum ke jingket ke bakia ha ke bafim la ban ya shuprang kin mau ha ke jing ya lenti pinam la ban ya kloy lani wat ban shimi ke senjam la ke jingket ke kia ha ke met ke jompi kum taru ha ke bakin jaman sim la ha ke jimut jeperkhat ke jingi idap de ke jing kuslai pa ke jing skosi Yenam la banyak syukuran. Di hari kesengi kebementah, Tungin bread no kita gijing kuslai baro. In bread no kita gijing susi baro.
hakikat ke jong Yesu. Namar ukloy ya ke ban shimti kita baro larangi IT syau. Parkani kapan keman ya ublay. Namar ublay umdan kanung ke jing ban ba ban kit ya ke jing kit ke bakia ke jong apat jongpi. Namar kita kimlong ru hakmat jong ublay. Ki jing ke bangi ken bagare ke jing kamde ke jing hakmat jong ublay. Hinre ngiran kamban sngotu ngilong ki jing tau ki betlot ban ngimla ban kit ki jing kit ki bamlong hakmat jong ublay. Hinre ublay sngoba ban shemi ki jing kit ke jong apat jong pi. Hinre lerang ngim IT ki jing kit ngim bread ki jing kit ke jing how try. Ngin kit sa ki jing kit holiday. Pada bangi ket ke jiket haladia ke banikong nginam la ban ya syuprang ke baar nginam la ban peso bahayu blai tedeng tak daw ni kesengi ke bamenta ab gini ki artli kit khot bible kin pen ken ma ngi bangi don yu blai u baklo ban ket ke jinket ke bakhya ke jonga bat jongpi man la kesengi par ke jing sha ke jong jisu Kristus lo ke ding pna ke dei khnang bagin yat Hagani ke pertai ringkat bat ke jing lai luat, ringkat bat ke jing kemen ke ba shisha, ke jing sup ke ba peladi ke jing sempang. To ai bu blun ai kum kata ke jing lai luat ke jing sup bat ke jing kemen hagani ke singi haga jing em ke jompi. Hashwai ke ba fen stang ke singi barok away. IT ling ba ke jing duai, barang try ke bread no ke jing ket ke ba kia hame. IT no ke jing kuslai ke jing sosi jong baro hame. Walada ngadon shibun ke jingket enrei kiri ke jingket ber ke jingkus lai kena merap ye ke jing em ke jonga kena merap ye ke jing em ke jongpi den tak daw kamben toy pa fin ket ye ke jingket ani ke jingkus lai la ke jing sngosi kambai pi fin ye no outrai lesi ke jingkus lai na daw jong ke baja ki sngi ki por ki blalet no lani ke jingkus lai na ke benta ke bamenta ke sngi bat ni ke klep mat ke bamenta lani ke jing sngosi ke jingkus lai lani ke jing artien lani ke jing shepting ke jing du jing kermen na ke benta ke ban sawan kan uru ke pen kuslai kan klalong ke jingket ke jing ke jompi onum ket haladeshu hagani ke sngi bread ke jingket baro how try but long ke brew ke balai luat but ke balaban shakri try klep kan uru ke jingte jingkhom Pangangat scam bu try unai pikum kata kejing lai luat hagani singi baro kawai ublay un kurkhui pi pawanum klat ublay je piru kumba pilong amen